Allah Taala Kur'an'da al fitnatu aşaddu minal qatl. Fitna buzukuluq kılуу deyt. Adamdardın arasında buzukuluq salуу bul kişi öldürgöndөн jaman degen. Bul degen emne bir kişi öldürgöndü elestetip görölüçü. Adam çımın öldürgöndö oylanıp kalat. Bir abiri var adam. Şu Allah Taala'nın jaratkan emesin çırkıratıp öldürüp koydum go dep. Kişi öldürüp koygon emne? Birok fitna kılуу andan da beter deyt. Da bir ayatta al fitnatu akbaru minal qatl. Fitna kılуу, buzukuluk kılуу, adamdardın arasında buzukuluk salуу, bul fitna adam öldürүүдөн dagı günөөsü çoң nerse dep Allah Subhanahu wa Taala buyuruyt. Azırkı kezibizde biz bolbatkan nerselerdi eger oorunu jaşırsaң ölüm aşkere kılat degen söz var. Eger bolbatkan oorulарыбызды bir-biribizге айтышыбыз керек. Adamlar айтуу менен оңолот. Ушунча мечиттерибизде 100 миңдеген адамдар келип атат, жөн эле келип калган жок. Ошо эгемендүүлүк келгенден адамдар ошо келип bir din ilимин окуйм десең adam өлгөндө өлүк жууй турган окуу деп айтышчу эле бир учурларда. Бирок адамдардын баары түшүндүбү? Жөн эле түшүнүп калган жок. Адамдар аракет кылды, бири-бирине айтты. Вазаккир файиннад бикра танфаул муъминин деп Кур'ан-ы Каримде bir-бириңерге акыйкатты эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет деген. Bir тугандар бири-бирибизге эскертүү менен ушундай кемчиликтерибизди айтуу менен ооруларды аргандай моралдык оорулар аралап кеткенде ошону айыктыруу менен анан оңолот экенбиз. Bir-бирибизди жакшылап угуп калалы. Ошон үчүн азыркы кезде бузукулук аябай тарап аткан учурлар. Адамдарды камераларды көтөрүп алып, билгени билбегени деле мен блогермин деп эле чала эчтеке журналисттик илими жок деле эптеп бир сотканы үйрөнүп алып деле ушундай жүргөндөр бар. Жөнүнө газетага жөнүнө азыр ааламды алаканыңдан окуп каласың деп Калык Олия айткан экен. Ааламды ушу мына телефондо көрүп алаканыбыздан окуп калдык ушул учурларда. Ушуга билип билбей бир комментарийлерди жазып, адамдардын ден соолугун алып ушундай бузукулуктарды таратып атабыз. Бир туугандар баардыгыбыз ушундан этият бололу. Жазсак акыйкатты жазалы. Жазсак чындыкты жазалы. Билип билбеген эмелерибизди, билип билбеген маалыматтарды ушуга жазып күнөөлүү болбойлу. Мунун Алла Таала тарабынан жазасы бар, таксырлар. Жөн эле жаздым, ушуну каралап койдум, бузукулук салып койдум, мен эчтеке болбойм эмес. Алла Таала bir күнү жазалап койбосун. Бардыгыбыз мындан сак бололу. Ушу менен азыр бузукулук жазалып калды. Бирөө бир комментарий жазып ийет, бир нерсени билип билбей туруп жала жаап жазып ийет. Ал Кыргызстандын ушуну менен ошо чак челекеyi чыгып калып атат. Bir туугандар минтип адамдардын арасына бүлүк салбайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайран ав лияскут." Кимде-ким Аллага ишенсе, ахирет күнүнө ишенсе, сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн. Ал жакшы сөз сүйлөбөсө унчукпасын деген. Сүйлөсөк жакшы нерсени жарыялайлы, адамдарга сүйүнчүлөйлү. Бул дүйнөдө бир акылман айткан, сен бул дүйнөгө келдиңби? Гүлгөндү, жылмайганды үйрөн. Ыйлаганды турмуш өзү үйрөтүп алат деген экен. Урматтуу бир туугандар, ал адамдарды ыйлаталы дебейли, ал турмуш өзү үйрөтүп алат ал нерсени. Биз гүлгөндү, жакшылык сүйүнчүлөгөндү, адамдарга бир жакшылык кабар жайганды үйрөнөлү. Бул нерсе менен ошондо Алланын ыраазылыгына барабыз. Адамдардын батасын алабыз. Өзүбүздүн жашообуздун жакшырышына себеп болобуз. Балдарыбыздын бактысына себеп болобуз. Жок, тескерисин кыласың, бирөөгө жала жабасың, жала жабылып өлөсүң. Бирөөгө зулумдук кыласың, зулумдук тартып өлөсүң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким кандай жашаса ошондой өлөт, кандай өлсө ошондой тирилет деген бул улуу акыйкат. Bir тууган ошентип эле жала жаап эле ар кимди каралап, ар кимдин шермендесин чыгарып, ошентип күлүп жайнап өтөм деп, сенден да кыйын чыгат. Сени да бир күнү ушундай кылат, үйүңө түнөй албай каласың. Кудайдан коркуп жашайлы bir туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да бир хадисинде ал фитнату наиматун. Бул бузукулук уктап аткан нерсе дейт. Бузукулук уктап атат. Лааналлаху ман айқазаха. Алла Тааланын каргышы болсун, уктап аткан бузукулукту ойготуп ийгенден де. Ойготуп ийгенге Алла Тааланын каргышы болсун. Ошо бузукулук уктап аткан жерде эле барып чукуп, ошону ойгото турган болсо Алланын каргышы болсун деген нерсени оңой ойлобойлу. Алланын каргышы сенин 7-чи тукумуңа чейин жетип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Uşu nerselerdi bizge kavar berip bizdi oңдоп ketken. Ушундай нерсе Алла Таала bir пайгамбарлардан bir пайгамбарга ошентип аян кылган экен. Аллаху ла илаха илля ана. Мен Алламын, мен Кудаймын, менден башка Кудай жок. Ида ути'ту радиту. Eger maga pendem başı ise men razı olom. İda raditу баракту. Eger men razı olsam anın jaşosuna bereke berem. Valaysa li barakati nihaya. Menin berekemden çektigi jok degen eken. Allah Taala berse anı terip jinay albay kalasın bir togandar. Kuday bersin biz, Kudaydan ümit kılalı. Anı üçün Allah'ını razı kılalı. Allah Taala bereke verse anı terip jinay albayız. Anıga güçübüz jetpey kalat. Oşondoy berekelerde berem deyit Allah Taala. Wa idha ghadibtu deyit. Eger Allah Taala meni açulandırsa men aga açulanam. Wa idha ghadibtu la'antu. Eger men açulansam men aga kargışım bolat. Wa la'nati tablughu sabi'a min al-waladi. Menin kargışım düşkön kişinin 7-nji urpagına çeyin kargışım bolup durat degen. Allah'nın kargışын çakırıp albaylı. Bardığımız bul hakikattары жүрөгübüz menen kabul kılalı. Uşu bolbogon, uşu kıska dünyada bir tuğandar, biröөнүн bir $100, biröөнүn bir 10.000 somuna kızıgıp durup, biröөнүn abirin çaçbaylı. Biröөлөрдүn arıganday bir din soğluğuna girip, argindi jamandap, argindi asılıp, bilip bilbegen nerselerimizni жазып, buzuquluk kılbaylı. Adamlar 4'e bölünөt degen. Birinci bölügü bul dünyaga emne maksat menen gelgenin bilbeyle, oynanbayla gaydeger bolup жүрө beret degen. Anday adamdardı Allah Taala lahum qulubun la yafqahuna biha. Alardın jüröktörü var, biroq jüröktörü menen sezişpeyt. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Alardın gözleri var, gözleri menen görüşpeyt. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Alardın kulakları var, biroq uquşpayt. اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Alar aybandar sıraktı, aybandar siyaktı. Balkim aybandanlardan da tömen degen. Bu dünyada maksat kılbagan, bir jakşılık kılayın degen oyucak adam, uşunday adam bolat eken. Ekinci dagı bir türlü adam bolat eken, bul başka biröөлөрgө jamandyk kaalagandy, biröödөн şeksini ele, biröөгө işenbey ele, uşu tуура эмес айтып atабı dep, adamlardın artынан izildep algan adamlar deyt. Bular karakçılar siyaktуу degen. Üçüncü da bir adamlar var. Adamlarga kanday bolbosun bir jamandyk kılam dep ele, buzukuluk kılam dep içip algan adamlar. Bular şeytandan beterler degende. Şeytandan beterler. Bular jırtkıç hayvanlar dep eseptet. Jırtkıç hayvandağı biröөгө kol sala turgan bolsa kursagын toyguz üçün kol salat. Biroq adamlar biröөгө jön ele үйүндө oturup tanıgandı, ошентип şıvap tanıganдар uşak menen jaşagan adamlar al jırtkıç hayvandan dagı tömön deyt. Anan 4-nji adam bolat eken, bul adilettүүлүктü ornotom, adamdardı Allah joluna çakıram, adamdarga jakşılık kılam dep. Oşo Allah Taala uşunday adamdardın katarında kılsın. Uşunday adamlar en ayağı jеңишке uşunday niyettүү adamlar jedet. En ayağı iyigilikке uşunday adamlar jedet. Allah Taala bardığыбызды iyigilikte kılsın. Urmatlı bir togandar, sözübüzdün ayağında men gayrılarım. Bardığыбыз Kırgızstan degen mamleketimiz var. Men Egipet mamleketinde 7-8 yıl жүргөн adamмын. Al uçurlarda azırkıday WhatsApp, azırkıday YouTube, Facebook degen jok ele. Biz ar bir minutubuzdu bir yılday kılıp ötkөрgөн adamlarыбыз. Şu mekenibizge emi aman esen kaytıp barsak, mekenibizдің abaсын jutup jaşasak, suusun içip jaşasak degen gündördü 2000-nji жылдары jaşagan adamlarыбыз. Ar biribiz bir jerge barıp başka çöçün jerde sega uşunday usluben tüzüp berse da 10 gün jetişti urmatlı bir tugan. Kudayım mekenibizden ayrılbasın. Uşu mekenibizge kızmat kılууну Kudayım nasip kılsın. Uşu bir tuğunun aslında birikkendi nasip kılsın. Kudayım mekenibizde bir daha adamdı arman göz yaşın gözünden ağızbasın. Enelerdi armanga batırбасын. Kudayım birbiribizge jaramdуу, birbiribizge booreker, birbiribizge jardamdaşkan, birbiribizge jardam kolun sungan adam bolup jaşaştı. Kudayım nasip kılsın. Geliңizler bir tuğandar, uşunday karekten kımbat bulaklarыбыз, kadekten kımbat toğlarыбыз,
Каректен кымбат мекенибиз барбы? Ошо мекенибизди барып таба алалы. Мекенди баркташ үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бир бололу, акыйдада бир бололу, динибизде, мазхабыбызда бир бололу, биздин улуттук каада салттарыбызда бир бололу, тазалыгыбызда, мекенибизди коргоодо, мекенибизге намыстанууда, биздин каректен кымбат кыздарыбызды коргоодо, биздин балдарыбыздын келечегин ойлоодо бардыгыбыздын пикирибиз бир болсун. Алла таалам, Кудайым бизди колдоп, эки дүйнөнүн бактысын берсин. Бир туугандар, бардыгыбызга Кудайым жар болсун.